nubwo zirangabo z'abarundi zagiye zikaje hari zajanwe kuja gukora umugambi wa genocide ariko ntibari babifite kuko hari bamwe bo muri bo batanga amakuru neza bakavuga ati twarazanywe ariko ico twazaniwe niki bakagisobanura abaturage bene bamwe begeranye nari ndaravuga Rugabisha n'umunsi n'umwe uyu munsi ubaye wa mbere kuvuga Rugabisha aragenda abwira abashefu kumugaragaro entrepreneur arababwira ngo tugiye kubatera kandi dututse amarembo yose ko muvuga ngo Red Tabara ifashwa n'u Rwanda mu kwica abanyamurenge none ico ngubaza yewe Ruberangabo none ko Red Tabara yica abanyamurenge impamvu ngakwa kundi president Kisekedi yavuze ngo banyamurenge bazaba kongole yarangiza agakinyuma ati mugende muje kwica komine Minembwe ntabwo nyishaka leta y'u Burundi irababe maso leta y'u Burundi irabe maso nabandi bose mu bimenye leta igeze ku rwego ruhambaye rwo gukora genocide amakondisiyo yose yo gukora genocide irayushushe Nehemiya ngo yabarije amakuru y'ibyabaye iwabo yo gusenywa kwaho ararira ubu niko bimeze kabisa iwacu hari amakuba menshi yatangiye kera ariko kugeza n'uyu munsi arakomeje ibihaye bivugwa kuri none ibihari tugenda dukurikira kuko mu by'ukuri nta mahoro tuba dufite tuba twicara tubaza abantu uko bimeze ariko rero kuva ingabo z'abarundi zagera hariya kuva zihurutse mu Minembwe nyirizina nta ntambara iraba ariko amakuru tugenda dukurikira nuko hariho imipango nyine itegura intambara kandi iyo ntambara ishaka gukorwa mbere y'uko iba yatangiye gushakirwa amazina itangira gushakirwa uburyo izaba kugira ngo bizaba bifite uko byitwa ndagira ngo ngaruke inyuma ntarashaka kuvuga ibihaye bikorwa hariya ariko mbere cyane ico novugaho ndagira ngo mbwire leta y'u Burundi rwose kandi ndabizi kuko ibyo tuvuga bibageraho ibyo tuvuga duhuje ururimi barabyumva reka mbwire leta y'u Burundi na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye mubwira kuko abanyamurenge cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi bari hariya mu misozi miremire atari abanzi b'abarundi habe n'umunsi n'umwe ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki ni ukugira ngo abarundi babe maso kandi babe maso cyane kubera ko abategurira umugambi wa genocide ni leta ya Kongo yatangiye kuwukora kera hagize iminsi ariko kuwushira mu ngiro nyirizina ni muri 2016 kuzamura 17 kugeza uyu munsi ariko igituma ngira ngo mbwire leta y'u Burundi kugira ngo ibe maso nuko leta ya Kongo yategurira mugambi ariko uyu munsi wa none ikabishakisha kugira ngo ibikorwa ikora izobona ibindi bihugu babisangira nimba warabonye leta ya Kongo igenda yambaza ibindi bihugu ngo nibize kwifasha hariho ico bise EAC ubumwe bw'ibihugu bahujije bagahuza imbaraga kugira ngo barebere hamwe ikibazo kiri muri Kongo hariho insobanuro zibiri cyangwa se ni ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ibihugu bigera kuri 7 ibihugu bigera kuri 7 leta ya Kongo yaje gutanga icyo kirego se cyangwa se isaba ubwo bufasha muri izo bihugu bigera kuri 7 kugira ngo bafatikanye kurebera hamwe intambara muri Kongo ibo muri bo bino bihugu bigatekereza ko gukemura ikibazo nuko EAC ibivuga ni ugufasha Kongo kugira ngo bashakishe ikintu cyo garura amahoro ijambo rya mbere ni process y'amahoro kugira ngo bicare hasi baganire nabo bita ko barwana na leta ya Kongo n'imitwe irwanira muri Kongo buri mutwe wese bawubaza icyo urwanira kandi hamaze gutambuka ibiganiro bigera ko kuri bingahe bahura bakicara hariya muri Nairobi ariko leta ya Kongo ntiyaje gusaba bino bihugu kugira ngo bayifashe ibiganiro
mu mugambi ifite kuko yateguye jenoside iwe yaje gusaba bino bihugu kugira ngo bifashe biheze imbaraga za gisirikare ibo bagere ku mugambi bateguye. Kibabivuga ngo babishire ku karubanda babwire bino bihugu ati twebwe icyo dushaka abo dusibura n'abangaba, abo dushaka kwica n'abangaba, abo dushaka kwirukana n'abangaba. Imitwe yose kuri none icyo nshaka kubwira wabo munyamakuru, hari imitwe myinshi irwanira muri Kongo, ariko iyo yose si kwihayiraswa, iyo yose si kwihayihigwa. Umutwe wa FDL ntuhigwa, umutwe wa Nyatura ntuhigwa, umutwe wa Kabido ntuhigwa, umutwe wa Mayimayi ntuhigwa, umutwe wa Bishambuke ntuhigwa, umutwe wa Gumino ntuhigwa. Kora higo imitwe ibiri, kora higo umutwe wa twirwaneho, kora higo umutwe wa M23. Kandi impamvu iyo mitwe yombi higwa nuko leta yateguye jenoside, iyo mitwe yombi abaribona ico leta yateguye gukora, abari bo bahaguruka kwitanga umugambi leta yateguye. Nico gituma leta yahagurutse abari wisibura kugira ngo ibahige, ibarase, ibice, ahasigaye bigeze kuri wa mugambi yateguye wo kwangaza abatutsi kubirukana muri Kongo. Ico ndico gihari. Reka ngaruka kuri kino kibazo nayivuze cy'abarundi. Rero bado barundi batangirije kwinjizwa mu kibazo kuva mu 2004 ubwo leta ya Kongo yakurikiranaga impunzi zihuza umugambi wayo zigahungira hariya mu Gatumba, zigahungira mu Barundi, yamara ikambuka ikazi igafata abarundi kabinjiza muri erere, igakora itsembatsemba irikoreye mu Barundi, yamara ikinjiza erere mu Barundi, ndetse abarundi bamwe bakemera bakaja gufatikanya nabo, ariko umugambi wateguye leta. N'uyu munsi niko leta yongeye kandi kubikora ubwo yaje kwamba ziriya ngabo z'u Burundi, dore ko bakoranye amasezerano bilaterale n'u Burundi, umugambi wa yase utaruzura. Ingabo z'abarundi zirambuka, zimaze kugera hariya nibwo bamaze kuvuga ko uyu mugambi wa yase nawo ubayeho. Ariko kuri none abageze mu Minembwe, leta ya Kongo ikomeje kubasunikira mu kibazo, ahubwo ngo bakavuga ko kibo bataje mu mugambi wa yase, ahubwo baje muri wa mugambi wa bilaterale w'ibihugu zombi ko bazavuganye. Kandi icyo leta ya Kongo ibishakira nuko iyo yateguye jenoside yashaka ngo leta y'u Burundi nayo yinjire muri iyo jenoside, bizavuga kuko bose bayisangiye. Turagira ngo tubwire leta y'u Burundi kuba maso muri ico kintu. Leta y'u Burundi ntiyagiye hariya mu rwego rwa yase igiye kuja kurasa, yagiye ahubwo kuja guhagarara hagati kugira ngo abahe barwana yumve ibiganiro zo mu mpande zombi. Ariko kuri none leta ya Kongo irayikururira kwinjiza mu kibazo kugira ngo ubwikora jenoside zose ari leta y'u Burundi ari leta ya Kongo bazayambara, bazavuga kuko umugambi bayisangiye. Ikintu cya kabiri ngira ngo nkubwire bwana munyamakuru, leta ya Kongo ihagurutse kurwanya umuntu wese uvuga ico ihayikora kuyikora jenoside. Urabona nk'abantu bakora muri societe civile, wabonye ejo bundi bagenda bari muganda bagafata amakuru y'ibinyoma, bagahimba amakuru y'ibinyoma bara bakayaheza impuguke zikayasohora mu byegeranyo. Ejo bundi wabonye basohora amakuru avuga ngo twirwaneho, ngo yifatikanyije na Red Tabara, ngo twirwane, ngo yifatikanyije na FNL. Abo n'abanzi mu Burundi kugira ngo bashakire leta y'u Burundi uko nayo izofatanya nabo gukora jenoside, bavuga ngo barashe twirwaneho ngo kubera ko kuri kumwe na FNL. Ntabwo abanyamurenge bigeze babana na FNL, ahubwo ari amoko yandi niyo yabanye na FNL. Ababembe n'abapfurero n'abanyi baturanye na FNL kandi barakorana. Red Tabara yabanye n'abapfurero, nibo bayifashije. Red Tabara niyo bafashije abapfurero mu gusenyera abanyamurenge, haba za Mibunda, haba za Rurambo, haba mu Ndondo ya Uvira, haba mu Minembwe. Kuri none bari kumwe n'abapfurero. Ariko ejo bundi leta iragenda ihimba amakuru y'ibinyoma, yaheza impuguke ngo bavuga ngo twirwaneho, ngo iri kumwe na Red Tabara na FNL. Turagira ngo tubwire leta y'u Burundi nibabe maso, bareke kugwa muri uwo mutego, kuko bateguye jenoside ni leta ya Kongo, kandi yawuteguye kuva kera. Ikoresha mayi ibonye kuko bidashobotse ishiraho Red Tabara, ibonye ko bidashobotse ishiraho FDLR. Uyu munsi bose baravanze na FARDC bari kumwe. Reba uyu munsi yongeye gufata noneho n'umutwe wa Gumino nawo iwinjizamo kugira ngo izana agakingirizo yereka amahanga ko
impamvu igiye kumasakira abanyamurenge bitwa bagumino barwanyije umugambi wo kurimbura abatutsi ngo bari kumwe na FNL na Red Tabara none zane banoga yayikoresha ngo izayereka amahanga muri kumwe n'abanyamurenge kandi ari distraction kugira ngo bayishoreze muri wa mugambi wa genocide bayigeze kucishaka. Ukiraho bwana Muhoza, hari ibimenyetso waba ufite bigaragaza ko Gumino yabiri kumwe n'abarundi na FARDC? Icyo nkubwira ngiki, urabizi neza ko kuva umunsi leta y'u Burundi yambuka, uzi ko bahurije ingabo hehe? Tuhazi aho bahurije ingabo? Yes, ni za Rubirizi, mu Rubirizi hariya muri Plaine. Yes, hari General Yave, yego, niwo wavangaga ingabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC ubwo bazamukaga za Rurambo. Icyo nkubwira ngiki, turavugana n'abantu baza Rurambo uko bukeye nuko bwije. Uzi kuko mu Rurambo hariho abasirikare bamwe b'abarundi bari kumwe na Gumino ni kimwe ndetse na Mayimayi. Ayo ni amakuru nkubwira y'ukuri, simbasha kukubwira abantu batanga amakuru bari za Rurambo, ariko nawe wibarije. Ayo ni amakuru apana yo kubwirwa, ndabwirwa n'abanyamurenge aho bari za Gitoga bari ni kimwe, bari kumwe n'abarundi, bari kumwe na Mayimayi, bari kumwe na Gumino. Ubu aya masaha abana bafashwe hari akabazo kabaye iriya za Gahunda. Nabwiwe amakuru n'abariyo abicayeyo, kurikije hariho Mayimayi yivanze na Gumino ndetse n'abari abasirikare nibo bagiye guhiga ngo uyu mwana ngo bafashwe ngo yitwa ngo nitwirwaneho ngo bagaza bamubona ngo bagenda muco hagati. Nico nicyo yafatiwe. Ayo ni amakuru y'ukuri. Ikindi nkubwira, mu bagiye kuja gutwika bijabo bagiye bashorewe na Fureko yarabarimo. Twebwe twaganiraga n'abantu bari kundondo kugeza amasaha nawe nuyakurikirana nk'umunyamakuru. Ayo ni amakuru y'ukuri kandi simvuga ngo Gumino ngo ifite imbaraga zo kuja gusenya, ariko leta ibajana kubakoresha nka mwabo wo kwereka amahanga ati twebwe nta kibazo dufite n'abanyamurenge, ahubwo abatugiye kurasa nibo banzi b'igihugu. Kandi ari ukubwira gusa ngo ubone kwikora distraction. Ko ndakubwira basohoye ejo bundi leta hinzi ibinyamakuru z'ibinyoma baravuga ngo twirwaneho iri kumwe na FNL. None se munyamakuru, uzi ko twirwaneho yigeze ikorana na FNL? Uzi ko twirwaneho yigeze ikorana na Red Tabara? Red Tabara uzi ko ariyo yasenye iriya mihanda yose y'abanyamurenge, ikayitwika ikanyaga iby'abanyamurenge, ifatikanije n'abafurero n'ababembe n'abanyindu na leta FARDC. Ariko uyu munsi ko baragaruka bakazambika twirwaneho kugira ngo leta y'u Burundi ibone opportunité y'ivyo bayihamagariye ikore genocide, ivuga ngo yarashe twirwaneho ngo iri kumwe n'abanzi babo, kandi ari ikinyoma gihimba. Ayo ni amakuru y'ukuri nkubwiye. Reka tugaruke kuri bino byegeranyo by'impuguke za ONU. Ntabwo bivugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye kubera ko hari ikibazo cajemo ndetse c'umuyobozi wa societe civile mu karere ka Minembwe, bwana Ruvuzangoma Rubisenkade, kivuga ko ashobora kuba yaragize uruhare mu musikara munisiko warashwe mu Minembwe. Ibi bintu mubona biva kuki kugira ngo ibyegeranyo bise n'ibikemangwa birimo nk'ibinyoma wenda abantu bishiri ko bagenda babivuga ko biza bidakwiriye bitujuje ubuziranenge, kuko hariho amakuru ari mu byegeranyo abantu benshi batemera bavuga ko ari ibinyoma? Mubona iki kintu ca umuyobozi wa societe civile bamushinja bino bintu mubona byaratewe n'iki, bigamije iki? Urakoze cyane. Icyo nicyo narimaze kukubwira. Icyo cegeranyo casohotse kivuga Ruvuzangoma Sekade nico cavuze yuko twirwaneho iri kumwe na FNL kabana na Red Tabara. Ibyo ni ivyegeranyo leta ya Kongo, na amakuru leta ya Kongo igendi igahimba ibinyoma yarangiza ifite abanyamakuru yaguze. Ubu ngubu sivyo zonyine, ureke ibyo za Ruvuzangoma. Ubu nyine hariho ikindi kinyamakuru ca France, hariho umunyamakuru wa France bahaye guhaguruka ubu nyine bahaye baharabika Mahoro ngo kubera kuko Mahoro ifasha abaturage
leta ya Kongo yahagurutse kurimbura abaturage. Mahoro ihaguruka gutabara abaturage mu kubahereza ibibafasha, ibibatunga, ibyo barya, ibibavura, uko uzi nawe ubufasha butanga. None ubu ngubu hari icegeranyo bayabahereza umunyamakuru wa France kugira ngo haguruke aze gutuka Mahoro. Ayituka ngakuriya kira cegeranyo cyatutse Ruvuzangoma, kakuriya cyatutse kwirwaneho. Erega umugambi wa genocide kugira ngo ugerweho neza, baza babanza bagashaka amakuru, bagahimba amakuru y'ibinyoma, sinzi ko nabyita, bagahindanya umuntu, bakamwambika umwenda mubi, bakamwita izina ribi, kugira ngo ibyo bakora amahanga byite kuko ari ukuri. Leta ya Kongo ihagurutse kugira ngo ishake ibintu bibi ibyambike abarwanya umugambi wa genocide bose, ihayikora, ibatuke, ibitande amazina, ibandagaze, ibambike umwenda mubi, hanyuma kugira ngo ibyiza gukora izi bikora abantu babyita kuko ari ukuri kandi ari ikinyoma yakoreshejwe ngo igere ku mugambi. Ibuka mu Rwanda tuzadukurikira amakuru nawe warabikurikiye. Mu Rwanda genocide ija gukorwa, hariho bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi leta yari hari ya Habyarimana yakoresheje, ikabahagurutsa bakabeshuza ibyo abatutsi bahe bakorerwa, bakabibeshuza. Uyu munsi wa none mbaye ngutegeraho hari amakuru numvishije mu Minembwe, nakurikiranye amakuru kuri tele. Hariho nubwo ubona biriya bintu bimeze kuriya, ariko ibyo ngubwira abantu bose ntibafite umutima mubi. Nubwo zirangabo z'abarundi zagiye zikaje hari zajanywe kuja gukora umugambi wa genocide, ariko ntibari babifite kuko hari bamwe bo muri bo batanga amakuru neza, bakavuga ati twarazanywe, ariko ico twazaniwe niki, bakagisobanurira abaturage bene bamwe begeranye. Ubu ngubu leta yahamagaye Mayimayi, yahamagaye Red Tabara, yahamagaye FDLR, yahamagaye Mayimayi byose bishambuke, yahamagaye Mayimayi Ibwira, yahamagaye Mayimayi ya Kutumba, yahamagaye bose, yabahamagaye ngo baze baturuke mu marembo ya Minembwe binjire, bateye baturutse mu marembo. Ivyo ni ibintu bihariwe mwana abaturage bari hariya ko barabona ukuntu Mayimayi zazizerere hari, kandi zahamagawe na leta. Rugabisha yasohotse aragenda aje ku Karubanda, nari ndaravuga Rugabisha n'umunsi n'umwe, uyu munsi ubaye wa mbere kuvuga Rugabisha aragenda abwira abashefu kumugaragaro entrepreneur, arababwira ngo tugiye kubatere kandi dututse amarembo yose. Bivuga ko 12e brigade ikorana na zigeza Mayimayi nkuko mugize imisi muzumva babivuga. Sa makuru yihishe, Mayimayi zaje ubunyeziriza bikarakara, Mayimayi zaje zaturutse mu Ibumba, Mayimayi zaje ko zaboneka mu Rugabano, amarembo yose. Leta ngihagurutse n'umunsi n'umwe kirabwira twirwaneho ngo nive mu marembo. Ico nico ishaka, niva mu marembo Mayimayi yinjire, uva mu marembo tugere ku mugambi twacuze. Leta uzi ko ariyo yabanjije hari, abaturage bapfuye barasenyerwa baranyarwa, leta iri hariya, ibintu birashira mu Minembwe, abantu barashira mu Minembwe, leta ndiyigeze irwanirira n'umuturage habe n'umunsi n'umwe. None uyu munsi ndatangaye, hari amagambo numvishije abanyamakuru babiri baganiriye, hari numvishije ari umunyarwanda, undi yaganiraga na Ruberangabo, Enoch Ruberangabo, amubaza ijambo, aramubwira ngo se ko muvuga ngo Red Tabara ifashwa n'u Rwanda mu kwica abanyamurenge, none ico ngubaza yewe Ruberangabo, none ko Red Tabara yica abanyamurenge, impamvu itabacungira umutekano, itabarwanira ngo irase Red Tabara? Ruberangabo yabuze icyo avuga, Ruberangabo yabuze icyo avuga, ngo amara kubura icyo avuga ngo ico kibazo ngo ntagifitiye ngo igisubizo, ngo nagenda kibaze leta. Yari kukivuga gute? Ntiyari kwemera ngo avuge ati leta niyo yacuze umugambi, leta niyo yayitwica, ahubwo yabuze icyo avuga, aravuga ngo bagenda baje kukibaza leta ngo ntagifitiye igisubizo. Kuko abari nk'aba Ruberangabo n'abantu leta yafashe n'udukingirizo ihayikoresha, batazemera kuvuga ukuri n'umunsi n'umwe ngo bagushyira ahagaragara. Bariya ni abantu leta yafashe barimo nk'aba Ruberangabo n'abandi muzi, ngo baza bagenda batumwe ngo bavuge ngo bari kumwe na leta, n'abantu bari muri leta, ifite bamwe mu gisirikare, ifite abandi muri leta civile, ngo bakorana na leta. Leta yagenda iyereka amahanga ivuga ngo ndi kumwe n'abanyamurenge. Ni nka kwa kundi President Kisekedi yavuze
ngo Banyamulenge bazabakongore yarangiza agakinyuma ati mugende muje kwica komine Minembwe ntabwo nishaka yarangiza akavuga ati Abanyamulenge bamubaza ati se ko twumva ko Abanyamulenge bapfuye iyo ruguru bashize ibyo bintu biteye gute ati n'urugamba ruhari ati nta ntambara hari ahubwo ni yaborozi n'abahinzi intambara y'abahinzi n'aborozi ariko igezeho uyu munsi yamba leta y'u Burundi ngo nizije kumufasha mu mugambi wa genocide leta y'u Burundi irabe maso leta y'u Burundi irabe maso tiyinjizwa mu mugambi wa genocide na leta ya Kongo yatangiye ni reke leta ya Kongo yatangiye umugambi wa genocide ugereho wenyine ariko leta y'Abarundi ihagarare yirinde icyo kintu ireke gusigwa icyaha itatangiye nubwo igize ibisi hamagarwa kandi niramuka yemeye igafatanya na leta ya Kongo za bindi makanaki yavuze ngo abahutu bo mu Burundi ngo abahutu bo mu Rwanda ngo abahutu bo muri Kongo ngo bose bahuriye hamwe ngo nibahaguruke ngo umwanzi wabo ngo ni umututsi ngo ari wabagenda ngo basakaje ngo bave za Muramza ngo bageze za Minembwe ngo barimbure bizaba ari byo izabibaye ya ntambara kuvuga ngo ni y'umututsi n'umuhutu ariko ndabizi ko neza leta y'u Burundi to kwinjira muri uwo mutego bafite ubwenge perezida afite ubwenge aratega iki gihugu nareke yatumwe mu rwego rwa yase ntiyagiye kurwana yase yagiye hagati iracyari muri processes y'amahoro igomba guhagarara hagati igakoresha ibiganiro ikumva kuri aho kuri ariko leta ya Kongo tishaka ukuri kuko icyo ikigenderewe ni ugukora genocide. Hari amakuru avuga ko hari indege zakomeje kuza zitwara ibikoresho bya gisirikare masasu n'imbunda mu Minembwe ndetse n'imyenda misha ya gisirikare cya FARDC haba hari umwuka umeze gute ubu nyine mu Minembwe niba mukurikira amakuru? Turakurikira amakuru rwose umunota ku munota amakuru ko ameze uko niko byifashe leta yakomeje kuzana ibikoresho n'iyo myenda ya gisirikare ndetse mugabo bavugaga kuko hari uwundi bayoboherezaho uzoza gusubira mu kuramplasa Marehemu Opio wo kumusubirira mu gihe ibyo byose niko bimeze indwara ko zirarundwa hariya ariko imigambi yategurwa kandi tuzi yateguwe n'abasirikare bamwe bo muri leta batanga amakuru ndetse nabo mu Barundi bafite umutima nyabantu baregera abaturage bakababwira ko barababwira ko 12e brigade ikomeje guhamagara abamayibayi ngo bazinjire mu marembo batere nibamara gutera noneho twirwaneho nihagurukije kurwanya mayimayi yateye babone gukuntu badi basinga leta ga ibone kuntu igenda ibyo ni ibintu bimaze gupangwa biri aho ngaho birazwi isaha n'isaha intambara yo turika ariko rero nongere ngaruke ko ndabwira leta y'u Burundi nireke kugwa mu mutego wa genocide leta ya Kongo yateguye ibyo byose mpaye nsubiramo naho ibingi bigenda iharabika ibyo zo ni ikintu yateguye ije gukora genocide ariko yabanjije guharabika abantu bose bavuga uyu mugambi wayo leta y'u Burundi nibe maso nikore mu rwego rwa yase kandi nimba idakora mu rwego rwa yase ikabishyira ku karubanda nibibwire bino bihugu zasezeranye nka yase ibabwira ati twebwe turi kumwe mu mugambi wa yase twebwe twagiye mu rwego rwa bilateral tugiye gufasha leta ya Kongo kwigeza ku ntego ku mugambi yatangiye ariko nibwire ko atari cyo cyayijanye yagiye mu mugambi wa yase kuko bivugwa uyu munsi twayisaba kwitaza iyo migambi ya leta ya Kongo ya genocide uko niko bimeze isaha ni isaha ngo bari kuvuga ngo bambike abasirikare b'Abarundi bamwe bambike teni ya Kongo baza bagenda ariko nta n'impamvu zo kubambika mu gihe babemeye bakavuga ngo bagiye gufatikanya umugambi n'ubushaka boyikora ari Abarundi ariko mu gihe bashaka gukwepa umugambi tibakwambara iyo teni ya Kongo bakora ibyo EAC yayikora reba hari ya leta ya Nairobi ingabo yohereje hari kibaraje mu mugambi w'intambara kandi bari muri processes y'amahoro kandi ko barayikora neza ko baragenda bavugana na president uhagarariye akanama nyine gashinzwe ibiganiro warabibonye M23 yaganiriye nawe Uhuru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ko baragenda batera intambwe kandi mu buryo utarubwa intambara ariko nanone kubera kuko leta ari kidoza idashaka buriya buryo bw'amahoro iri mu guca inyuma ikazigatera M23 uri mu kubibona nta kindi ishaka irashaka wa mugambi wo kurimbura
abatutsi muri Kongo. Kandi niyo mpamvu abantu benshi ubona afashe bamwe bo mu bwoko bwacu ngo bahaguruke baza bahakana ngo hakorwa itsembatsemba ry'abatutsi. Nibo bahaye bakorerwa itsembatsemba. Niba wayibona bari bose leta ihayikoresha nabapinga yuko abatutsi bari bakorerwa itsembatsemba. Bari bose ubona bari bakorera leta, bari bajana na leta mu mugambi, nabapinga ko tuba dukorerwa genocide. Ariko umuntu wese uzi ko tuba dukorerwa genocide karayibona kuko leta yayikora. Tugana ku musozo Bwana Muhoza, ni irihe jambo wabwira abanyamurenge muri rusange? Wakomeje kusaba leta y'u Burundi kwirinda kugwa mu mutego wo gukora genocide cyangwa se ubwicanyi hariya mu karere ka Minembwe babikoreshejwemo, cyangwa se umutego bashobora kugwamwo bitewe na leta ya Kongo mu bufatanye bari kumwe bw'ingabo zabo. Abanyamurenge bo niki bababwira dusoza ikiganiro cyacu? Ndagira ngo mbwire abanyamurenge barariye inkera ubwuko bafite umutima w'abantu batari abaguzwe n'iriya leta, batari abajana na leta mu mugambi wo kurimbura bene wabo. Kandi sigitangaza twavuze ko no mu Rwanda byabaye n'ahandi byarabaye. Ibyo ntibitangaza abanyamurenge byabaye n'ahandi. Ariko nkabwira abanyamurenge bagifite umutima w'abantu, bagifite akababaro k'ubwoko, bakirarira ijoro bagatekereza ubwoko, guhagurukira icyarimwe tugafatana mu mugongo tukamagana genocide ihayikorwa. Kandi ubu nyine mu by'ukuri imaze gusibura neza n'abatutsi nibo bahagurukiye gukorwa genocide. Ureka ngo ubwire igitangaza nayo numvishije imvo n'imvano n'abandi bose mu bimenye. Leta igeze ku rwego ruhambaye rwo gukora genocide. Amakondisiyo yose yo gukora genocide irayujuje. Yaraye yitunye leta ya Kongo ihakana ngo kuko nta mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda. Irabihakana. Impamvu ibabihakanye niki? Iki yayitegura niki? Ni rya jambo rivuga ngo umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda n'umunyarwanda. Nukuvuga ngo umuntu wahungiye mu Rwanda ahunze ubwicanyi bukorwa muri Kongo, uwo ngo baramuhakana kuko atari umukongomani, ni umunyarwanda. Yaraye bihakanye ku mugaragaro. Kugira ngo impunzi ziva mu Rwanda n'izihunguka zisubira muri Kongo tiyakagire n'imwe izemerwa ko yambuka. Uyu munsi sinzi ko n'impunzi wenda ziri Burundi zemerwa kuko ari abakongomani, sinzi ko n'iziri muri Uganda zemerwa kuko ari abakongomani, sinzi n'iziri muri Kenya zemerwa kuko ari abakongomani. Ibyo bintu byaraye bintangaje. Leta ya Kongo yarayihakanye ngo nta mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda. Ku mugaragaro irabivuga. Ikigira kabiri ngubwire, ubu nyine numvishije ubu nyine icyo kiganiro umunyarwanda yaganiraga na Ruyarangabo aramaje tese ko muvuga ngo abanyarwanda nibo babica, abanyarwanda nibo bafashe Kaminzobe baramurya. Abanyarwanda nibo barashe abagore batanu ku Kiziba, nibo bariye abandi bo ku Kivumbu bagiye mu murima, n'ibindi. Ntiyabonye icyo gusubiza. Uzumve Ruyarangabo ntiyabonye icyo gusubiza. Icyo nkubwira ntimurangazwe n'izo leta ya Kongo. Ko ndakubwira ngo ubu nyine hariho umufaransa baguze bagiye guhereza ibindi byo guharabika amahoro no guharabika n'abandi bose bahe babona uriya mugambi babavuga uriya mugambi leta yayikora. Ariko nkaba nabwira abanyamurenge ngo niduhagurukire icyarimwe dufatane mu mugongo twamagane genocide leta ya Kongo ihayikorera abanyamurenge, abatutsi muri rusange. Uko bayikora muri Nord Kivu niko bayikora muri Sud Kivu. Kubwire kuko muri Nord Kivu abatutsi barahunze byarishwa, harasigaye bake ahantu harasigaye abatutsi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bake nibo ihagurukiye n'ibihayikoresha bamwe bo muri bene wacu kugira ngo babudukingiriza. Ariko titwite kuri ibyo, duhaguruke tugume twereka amahanga, tutakirenda amahanga icyarimwe twese twereka genocide ihayikorerwa abatutsi.